Hi Akashvani Aizawl ani Chanchinthar achiar tu laram sangralte Republic Day voi samsari parukna rampuma ropui takalomani Mizo alomna pui ber Aizawl la muala chuan lar sab General Vijay Kumar Singan a sarkarin bana kai roma na mangin Mizoram chuna chatakak choi kana tum ti asoi February ni Sompania Village Council in Thanlawam turatana ming pelud mi sanok zakwa somli pani te ming peklo chu endik nuwa pomani Voing Khan Rampuma Republic Day voi samsari parukna ropui takalomani a alomna pui ber New Delhi Kartavya Patanaya President Draupadi Murmu in Nampuan Zarpot Pharin Parade Contingent te chibai achang le tani Delhi Republic Day lomna hian Indonesia President Prabowo Subianto chukhwalian ani a Parade a hian Indonesia tangin member za somkwa omna band contingent po antel ve ani Swarnim Bharat Virasat or Vikas di thapui mangin State Union Territory le sarkar lai puin noya Ministry le Department sang somthum pakhatin tabluan entira Indian Air Force in daw thona cha sang an thlo kwal bok Komin Republic Day lomna hian ramchung mun sang atangin sombik mi sing khatan tela hengzinga hian thingtlang khosoi tu sarpanch te kuthem thiam te SHG member te asha le anganwadi worker te le kongpui siam na thoktu te antelani Mizoram alomna pui ber Aizawl la mola chuan lar sab General Vijay Kumar Singh chuan a sarkarin bana kai roma na mangin Mizoram chuna sataka choi kana tumani ati Nampuan zar akai par nuwa thu soin lar sab chuan manikut koya ezong tu tele kun hathok tu te pui nan le Mizoram ele barden mon choi san in tawdel nan Mizoram bana kai hand holding scheme chundikum September thlakhan tlang zarani ati a he malak na hi kumsang ni somli pasari ram chang kangji ka India telve theina tur Vikshit Bharat 2047 le United Nations Sustainable Development Goals len chwa theina na tangkai tak anetel do nani ati The Mizoram Banake hand-holding scheme aims to provide assistance to entrepreneurs and farmers through a series of targeted programs while contributing to the realization of Vikshit Bharat at 2047, that is, Developed India by 2047. Under this scheme, eligible progress partners will be provided loans from partner banks with the government working as a guarantor for them. General VK Singh chuan bana kai rom man nuaya thuang pakhat Chief Minister Special Category Scheme nuaya sum hloma puya chengnoi khat thleng pek the ani bogdon thu soya bana kai rom man nuaya hian sarkar chuan thlai chili so thi mun phia ayeng le mizo marcha tan minimum support price asiam ti soyin hemi omzia chu sarkarin re ta siam aya ashal na tur manzat aniam jok chuan sarkarin kun thok tu ta hne na tangin heng thlai te alei sak don ani ati Lar sab chuan Mizoram chu state ran muang tak alani theizel ni na soya munthen khata har sanat lem lo om thin ma se ven hin na thok tu Mizoram police ten uluk taka an vil thina wangin borong monom tak ala om thei renga alo mom hle ani ati State in Karam Ria pongor takin ven him na tho ani wangin ra la muang ti asoya asam ne na ram ri chungchang in bia na po in ma son zel ni na soi dan phal lo thil lak lu le ram ria boina dang chuak thei ven konga na an thok thlet ne soin nikum chung khan ku vatol ru ke jenwai som pani singa sangre le jali somko pathum manin hemi kai noya hian Mizoram police chuan mi za somsari pathum anman atia hengba ka hian silai le puak thei thil dang le rui hlo thanem tak anman thu soibok rui hlo do na thei top swathinani thule Mizoram police le excise and narcotics tengor taka an tho zara nikum chung khan mi sali zanga samruk pariat man ni in thu boy sali zaruk som pakwa zia lu ani ati a chakzo ka rui hlo do na thoni theinan kaushan le tlomngai pol sang te tho puizel turin asom bokani Lar sab chuan National Education Policy 2020 in a pho tangin state sarkar noya university din turin malana kalpui mek zelania ti a Higher and Technical Education Department po in Mizoram State University arang thei angbera anei theinan chaktakin rom mana an kalpui mek ani atibok Akashvani Aizawl po in tui khwatlanga an mun puya he hun hi an manga Station Director Pudi Arlaro puya chuan India Republic Day India President Masaber Dr. Rajendra Prasad le Prime Minister Jawaharlal Nehru te anshareng ti asoya India chuan khowela ram mason zinga chiar tel ni turin ma alamek ti asoya ni
Fixi Bharat Sanka Pietra Anti India developed nation ni thei tura India in thei to chu na konga ke ni po hian India hi rampason jinga siat ni turin mo phung chu song song kan nei na koi mo ta chu rampason jinga siat ni tu chuan rampason tu chuan and life expectancy and damria somria da kan somria toma ania ini India na me chuan kum somsai so alenia kong po hi atlo lo chuan ma son tui tak thei lo angin mixing po an tlo lo chuan kan ma son tui thei lo wa developed nation ani thei na turin country se na ko phong mu lo mu ti kha an sei tu Republic Day Voice Samsari Paruk Nahi Guwahati High Court Aizawl Bench po lomani a Justice Nelson Sailovin India Nampuan Zar apot phara he huna hian Guwahati High Court Judge Justice Marley Van Kung Aizawl Bench Registrar Dr. H.T. Silarin Chanate Baka Aizawl Bench Registry Thoklai Tele Pensioner Te District and Sessions Judge P. Helen Dongliani Aizawl District Court Judge Te Law Department How to Tele Mizoram Bar Association Member Te Antelani Kolasi pa chuan Republic Day hitukin khan borsa pisatwala mangin borsa purabot silal mangayan nampuan zar apot phara champhaya chuan Republic Day lom na hi changput fielda bot sai ni in champhai district borsa puvi elrem lianan nampuan zar apot phara serchi pa chuan Republic Day hi serchi sports complex a lomani a district borsa popol elkhuman nampuan zar apot phara ni Saitual District Republic Day lomna chuan District Borsap Dr. Lalngu Ratlawin nampuan zara pot phara Longtlaya Central Boyle Khelmola lomna Borsap Puchimala Shiva Gopal Redian nampuan zar apot phara Mamita GSA Playground na District Borsap Pukelal Tlom Lavan nampuan zar apot phara ni Natil District Chuan Football Association Turf Ground na District Borsap Perita Lanun Moi Pachuawin nampuan zara pot phara Khozola Molvom Playground na Khozol District Borsap Puke Vanal Thianan nampuan zara pot phara Siha Chuan SDFA Ground Meisatla a District Borsap Puvel Shwaizela Khiangte in nampuan zar pot pharin Lunglaya Chuan Thuam Loyamola District Borsap Pinavnit Manin nampuan zar apot phara District Khopui Baka Hian Subdivision Munpui Shanga le Kholian Dewa Tepo Republic Day hi ursun takalomani Chanchinthar hi Akashvani Aizawl atanga puanani a AIR News Aizawl YouTube channel All India Radio News Aizawl Facebook page le newsonair.gov.in te Chanchinthar ngai thlak le chher theya da ani naktuk jing dar sari le chanvia Chanchinthar puan le ani ang Tlatar February ni som Pania Village Council VC in Thlanlo Turata na ming pelud mi sang ruk zakwa somli pani te ming peglo chu endik nuwa pomani State Election Commission SEC how to te soidanin VC Baka Aizawl Municipal Corporation AMC le Lunglei Municipal Council LMC in Thlanlo tur chu tum te ming peglo hizar tom ni khan VC le LC in Thlan tur khwale veng tena returning officer tenan endika Mizoram District Pakua VC zanga somli palia bial sang ni zali som paruk chu tura ming pelu zinga ming peklu saruk zakwa somli pani chu pomani a VC zanga somli palia bial sang ni zali som paruk hi awain chu tu saruk zakwa somli pani an oma heti lai hian du ina chu thei bial sang kha jariat pathum chu tura ming pelu an nomination endik nuwa pom mi sanga zani samruk pasarian oma mechatana haubik bial zaruk som pathum chu turin mi sang kan zaruk samsari panga anom bokani AMC huam chunga local council LC bial zanga somsari panga oma LC in thlanchu tu zongjong hi sang khan zaruk samruk pali an ni bial hau big omlo zali sompariat amin heng bial chu to hi mi sang hajani sompangan oma michatana hau big bial za somnga pasari chu turin mi zali somli pakwa anom bok LMC huam chunga bial za somli pariata oma heng zinga du duin an chu thei bial za somparok hi candidate chathum som pani in an chu dona mechapola da bial somthum pariat chu turin mi za pariat anom bokani naktuk chanu dar thum thleng khi chu tumaming palu tetan in nu dole theina hunani a hemin nuwa in nu dok lo te chu in thlan chu tu tak taka ngai an ni ang hemini tlailam veka hian in thlanna an chin chia na symbol man tur ti felani nga in thlan chu tu te ming tar chhuwa ngal ani bokang heti lai hian loipu LCA ZPM candidate pu Ismail Jongte kumsom rok chu inronizing khan a thi a ayo tu turhini min khan ti felle ngalani thu SEC thunei tu te chuan an soyani chanchin ti top na na tlang pui Republic Day voi samsari parukna rampuma ropui takalomani
Mizoram alom na puiber Aizawl lamwala chuan Larsab General Vijay Kumar Singhan a sarkarin bana kai rom man namangin Mizoram chun na sataka choi kana tum ti asoi. February na som Pahnia Village Council in Tlanlo turata na ming pelud mi sanok zakwa somli Pahni na ming peglo chu endik nuwa pomani. Chuti zong chu Chanchinthar kan puan thei chu ani.